Ebuku nithaevelania kilungu cha 11 andu mangai vena umanisio mwingi iulu wa ngumba osia mwekeo na andu mangai omonthi yoba no twita na itu tutwike ngumba osia chao ngumba osia mwekeo. Tell your neighbor twika ngumba oya mwekeo. Ndomotabye twika ngumba oya mwekeo. Hallelujah. Ngai ni musio mnondwa kutunenga ndeto si umundi na ni Afrika nesa na kitu adhima kilungu chonde wakisoma itu nito tabwa yulua undu ando mosia itambia la mwikio. Maandiko mangi imeasia mwikio ni kila kimanyithasia maundu ala mekwatitwe. Mwikio ni kila kikithasia maundu ala mateka ata matoneka maundu asu matoneka ni mwa Yesu Kristo uyitembe witu tubikie na kwika na chukila cha kuikithia kana ni makatoneka ni mwikio wako. Tell your neighbor, have faith today. Amen. In fact, wasoma kuma mswa mwanza kuendea undu andwa maina mwikio na maundu ala matonethiwe kondo wa mwikio twiwa kondo wa mwikio noa ni woniwe ni Ngai uvo wa maundu ala matanamba kuoneka kama kutanyesha mvua na garika itafurika kila pahali. Na Bible says ni wewie seo ngalawa alikapona nduma musi wake pamoja na mwila yoba wa munengete na walipona mauti maana alisikia. The Bible says kondo wa mwikio ila walamu wetiwe ni wewie ila watawiwe uthi ndinga kuonya ni womalukile na athindi utesi na yoba ni wa mutongo esie. Maandiko mangai ni motu ya nundu wa mwikio emwekali wowe nini wayikala maemani ni wa mwete lile yoba atewe Yesu Kristo nona kau indua ndami kwatia na ndami pika ona umundi twinake tutambije twimanda ndwa yeba isu ya mwiki. It's by faith. Verse 11 kondo wa mwikio sala ni wanengi webina na ni waitabie na asia ulawe itukite nondo ni wamonie ula mwathite ekithito hata iwe yoma. Maandiko mangi imeasia onakuma verse 17 kondo wa mwikio ila watatiwe ewa au mwana wake edhiwe endembo aliamini kuwa ulono mudhembe andembo ena utoni wako mudhayu cha mwana usu we mwene wa mwadhie. Kondo wa mwikio Isaka ni wa madhimie Yakobo na Esau yuluwa maobo mata edhitwe ibindani dhiu na mo mesa ubikia kuyanisia. Kondo wa mwikio tuiwa verse 20 kondo wa mwikio Yosefu ni wonya muminukilio wakana anduma Israeli ni makauma Misri na ona umwambililio wako utanambililia amea my bones you will take them out of Egypt na mwetunga kuu that waumie. And that is what happened. Baada ya miaka mingi neno lake likatimia na pindani la Mose anduma Israeli madhawa na muuma Misri hata iwe yoba. Na ende verse 32 maandiko mangi imetuya nundu ninena undu ungiwiba nundu ibinda ya nia edhiwani tuweta ubo wandu mamwikio tangitioni tambalaka ta Samusoni ta Yevitha na ta Daviti na Samueli andu ala kondo wa mwikio makelilie mosumbe bina kondo wa mwikio mekiye kana mekiye olungalu kondo wa mwikio mosa madha kondo wa mwikio matumisia makanywa maminambo ni maboisie bina wa mwaki ni mabonokie uwe wa ubio ila mayonzu kwa sababu ya imani meki wa bina mai ai kaune ni malungilie ita sia aeni na suonde angi ni mosie akumo ala madha yukiwe
nangi ni mathiniwe na mathina uzinyo mwai muno matekwetikila kuthaua nikana mone uthayucho musio kwe usu ula mawonete vindani thiu uonthe ningelekanyo nzeo siandu kondo wa mwikio matatie maundu manene na maundu wa manene matatikie niki ni kwithiwa Yehova niwendewe muno nimo na therefore andu mangai mamwikio na ala mamwendesya Yehova mamwikio no mo mamwendesya Yehova tuwa verse 5 kondo wa mwikio Enoku niwambatiwe ndakone kiku na ndaoneka nundu Ngai niwamwambatishie nundu mbewa kwambatwa kwake niwakusiwe kana niwamwendesya Ngai na vatemwikio kwitoneka kumwendesya Ngai nundu ulauka kwa Ngai mupakaitikilekana Ngai eva na kanani munengani wa matuvi kwa lama mumandha ethani tukwenda kumwendesya Ngai maundu amwe matoneke kwito no mupaka twithiwe na chao twithiwe na mwikio na umunthingelekanyo nzeo ya mwikio ni mundu usu witawa Enoko. Genesis chapter 5 tunaambiwa basi maisha ya Enoch. Maandiko mangi imeasya ikana Enoch alitembea pamoja na Mungu. Enoko Niweendanasya vamwe na Ngai. Enoko ekala miaka 35 kana ekala miaka 35 mwambililo kilungu cha 5 na mswa wambe asya Methusela na Enoko aendanasya na Ngai itina wakusya Methusela miaka 300 o akisya ana na yetu na matuku ma Enoko onthe miaka 335 na Enoko aendanasya na Ngai na ndaivo nundu Ngai niwekiata niwamusie andu ma Ngai oala meona mwikio ta Enoko ala maendanasya na Ngai ta Enoko no mo matata maundu matoneka no mo matata maundu matoneka eka undu o wa DCC ula ne undu munini muno kwa Ngai ona maundu ma misi yenu ona maundu ma mawia menu ona ninawi kwacho no kumbo ngina yulo na mitwano yenu na siana sienu ila mwenasyo no andu ala meka ta mundu wa Ngai Enoko na Enoko ekiata Enoko ni waendanasya na Ngai today tutume akathio mokau walk ketho keo manisyo witu undu twele kwikalanya na Ngai ka twele kwenda na sena Ngai otondo Enoko wekie we'll use that word walk W.A.L.K.ed na kwetu hiyo iwe ni funzo ando Ngai ethani tu kwenda kuona sia manene taila sionekie kwa ndo ala mamwike ya Ngai